Presiden barangba jang kekenhun san himasima ka Voice of the People Party uba Arden mila basaymat hakijing pensngo ba jang yaki mat jing dawa menta kasngi santarik ujambang arhaja upnrew hastan mulong yaw musyang jawai ulakran syai lada ka sarkar bayalam da ke MDAR kamla ban pentre kam mardor yaki mat jing dawa unlum sundan ya upai ba ban let kerkut ya ka secretariat da ki lakngut ha kini ki kendiat sngi ban pen ko ngo ya ka sarkar uba Arden ulahyar sejawai mentaka sengi baar banlet pensngau ya ki shipau tali ke mat jing dawa jang ke VPP ki baken top lang ya ke jing khang ti dawyong hapo ke jela da ka badawa ban ailat ya baro lang salansar ban ti dawyong kata na du ubaret hadu ubahe bat ka kam ti mau ti syam kini ki mat jing dawa ki long ka baningkong bandawa bandam mardor ya ka project ha ulum pangdeng ka baar ya ki examen thongkam dei banlong ki bakhoi basuba ha ki DSC bat MPSC bat ka sarkar ka dei bakan wengno ya baro ki dokhat ki badan ka jingya dei bat ka sanhima na ka DSC bat MPSC kabalai ban buram ya ka hok ki nong hikai weng ya ki policy persha nong hikai ka sarkar ka dei ban pensange ka jingpen bor ya ki nong hikai ki bla trace lam ban pas ya ke M10 ladawaru ban pensange no mardor ya ka Meghalaya Private College Act arja arkusan kabala ban pentran ya ki Grand and Aid Colleges kabasaw ban sange ka jingthong kam ya ki bala shong that ai lat ya ki samla ka sarkar ka de ban weng no ya ki nong trei ki bala shong that na ki kam bala shupen jalan bat ban sange no ya ka ne ka rukam ka ba khang lat ya ki samla ban yo kam kabasan la dawa ban penne ya ka khando na ka jingsha lilam ka jing ai wai ne de ya ka khando pat ba sha ki company ne ki rew shimet bo ranti ya ki an Kendo bat kariti dostor ki patba om day ban le lendat ya ki Autonomous District Council hakikam kendo kabahan riu day ban khang ya ka jingwan rung tu ki mender bat yada ya ki nong shong shnong haki khaput ka sarkar ka day ban pensange ya ka jingwan rung tu ki mender sapo Meghalaya ladawa ba ka sarkar ka day ban ai jing dawa mardor ya ki briu ki badan haki jaka khaput bakin la ban tre ya ki kam ki ba ki jutre barbor kabahinyo ladawa baka sarkar ka deben pensange no ya ka jingple thama ya ki karkhana shnakuk bat simen khanang ban yada ya ka maryang bat ka kot ka khya jong upat ba bat ban weng no ya ki karkhana ki batrei kam bean kabaphra deben let jurab bat be no ya ki mender ki barung bat shong bean hadian kini ki pratali ki mat jing dawa lami ka jing ut na ki nong khayi doyong bat na ki nong trei mau tresh yap ki bala pen sngo sha ka VPP ban ken thop lang ha ki mat jing dawa ki badan menta shipau tali uba Arden ulaong ka VPP kampersha ya ka jing ti doyong Henry ban ti doyong dei ban ailat ya baro lang salansar nadu ubaret bat hadu ubahe kumbalong ha ki por menshwa khanang ban ya emlang kumju ru ha ka kamti mau bat ti syam thong ka jungi mata ka jingpen kre ka jungi mata karong banyan care tau ya ka secretariat ngin care tau ya ka secretariat hadine ki si ki banan bat ngin pin bago ya ka sarkar mutlak ka sarkar le donbor pendak ya ki jindawa lem komta ngenom kendria lagi ni jaga kita ngem care tau ya nama kita ngilet keleng ban pin suatu yu pai ba ndai shu tang lagi hajar ndai tang lagi pojar ngin se yu pai ba jong dari lagi lak bangin tor siapa sekretariat bangin care tau ya yang kita sekretariat kenang bau kani ka sarkar kani i ba ndai u Arden ndai Dr. Kara ndai kita ki nangaram ki ba khmat deu pai ba ubadan hadin jingi bat ni kren kom ka sur ka jau pai ba o ki pai ba bi nangta ni ong bagi dei ban khangla kaladon ka jie ki mender hadini ki than shabe lamini lagalo Assam lagalo ni chulajni bat kiwei ki chula ki dan ki sengking atiar banida lagi ni tengem dan sengking atiar bangida handing pono kami ka jabing ke jing ngine kun daga jabing ngin dia kun daga jimut khat basta nanu khat khandai spa nyau puai gala dam ke jeki mende Assam hanne jilaj gine do khat khandai spa nyau phundai Assam ba ga don ke jeki ka don du ka jing tip jong sarkar kanu kini di Norway lani kita ki nang Bangladesh kila rung apa Assam katum
katum ka chingai chingtheng jo ka sarkar India apok parliament baka sarkar Assam apok assembly apok Assam kyong dumno kyong baka chington jong kita ki nong Bangladesh apok Assam kilong kumni kaong kapini baka ta ka chington jiki kilanang kiu naga lai pulai lak agas nem khat khandai spa khandai pulai shaka sau pulak agas nem khat khandai spa khandai pinyo nang ta naga san pulak agas nem arjar iwe shaka pra pulak agas nem ajar khat riu kapamut tang hadu khan ajar khat riu pra pulak kita ginong Bangladesh ki balada tip naga sarkar ka bagi nongai bagi ban pinino naga jelasam ni nila iki nadu nyu pata hadu tip kanong ngidon ngitip pengidan tangil di kapsan lagi kapau kau nong Bangladesh Assam la duduk prapulak shanul la yuni nong Bangladesh prapulak na Assam la desabe ulit thai sa Bangladesh nak bakaman ne un pasang ban pesu sigi jaga kaput jemine renghang mangi kakne kajing kang kapli ndan jingker kibriu jingi kibisong si jaga kaput menta kidai kibriu papli kibatolak kibala sisa ibeng hato katakan dege jima namar kata rakyat kalau day kapor baka sarkar kan lum kan wa jingtip kan nu kita ginongway kita nagani ke cela ke jingi ini bentuk baka don ke jima ngila sak kini ka kai ke pateng ngila sak kini ka kai ke pateng am apatin wa rapot gentil si bobon di jaga ngila sak kini ka kai ke pateng ngila sak kini ka kai ke pateng ka chamalai anna ta district council kalau check ke training license kabas ngausi kalong donti ibas ngui yo mama banuan hakmat nong udai ulok jonga itu tanda dikin pala kamlok no namar mai kata kajihikai ban i ya kecak riu kadang tuna hapring jongi Hidang company kai gilang kami ikon sama lagi bagian it ya kecak riu bagian leran mansulit kamlok tangbayo siajar arajar kata ya kapuram jaga jak riu oh kipat babi the voice of the people party kakuaban kli ya kecak riu kakuaban pelong ya kecak riu kaba i ya laga jawang ke temrai kecak riu kiba i ya laga jawang ri kiba stray shitom bangkio kumdi wei pat ki jat riu hagari India ubla kerku yangi habangi tok habangi kerto ngim dai ban nyom yo play nrei da banong ni pakla mangi kiwan kinong Israel sini ki ong la dengi yo ya ke jelami khalya ngin pendak bam ya ke prei barok kowe kadang he ke jelami khalya ban ya ke Israel kaspa kadang buon ke jongi ban ya ke Israel nrei ke Israel kaile thma man la kasni mudur mafi ngamudur habakai kun kmai ke Iran lagi di sini pan kun ya ke Iran banile Persia ya kita siap ki misail lalu ki drone jom ke Iran ka Snai kita ki misail ki drone tang $1,000 kata ke Israel pat nakam tahu interceptor lani uta ubakin penyap ya tahu misail jom Bangkangla yang tu misail juga Iran ki perlut hadu lagi $100 million. Nampak wave $4,000 lagi $100 million. Mundur ke sepak. Kumno ke negeri kalau benim. Ini kambit, ini kambiang kebiang parok. Ini kuat luar kata tau. Katong ke ciri kalau begini i, bagi celah bagi lagi negara wei ni celah ke berus patam hagari India ngim day ban kedokam. Lalu ke Oman, lalu ke Kuwait, lalu kita kiri, kita United Arab Emirates. Kira ban ai kam ai jam ni nong India, degi million, bayi ni kedokam malaka jongkari. Kadang malam nyimpan ya ke sarkar kepada ni ke jingkit klik nyimpan ya ke sarkar kepada perkat kia nam tajingi pak ai simen plan ya di kelajat hangi kiti ke dor saus pak asam lai spa kom kata ke jingkit mentoy kepada ublei ukur kui ni ke ri ke jingi the voice of the people party ke don kam tangi pak ban ai ke jing share ai ke jing kershan ban ke jing share Penam babi ko kipat babi